We kadogo. We kadogo. Kadogo. We kadogo. Ariko mari mbesiri mimamagara ngo ndikadogo ninde koko. Ntunyumvi. Apo sijenyero mukaritasi uri munyita kadogo. Nyere mukaritasi uri munyita kadogo nubwo yaba ari mwene wanyu ngiye twashwana. Ngiye twashwana akasere. Agiye ubundi umukeye. Agiye umuntu uri munyiyongoza ngiye ngo ndikadogo. Ariko sha ubamuzima. Bose mba muzima ariko nawe akantu ko kuzana bene wanyu bakirirwa banyiyongoza ngo ndikadogo ntabwo ari keza. Bene wacu subabonye hehe? Ese boss ushatse kuvuga ko ari umugenzi wari uri muhita akaba yararimo agenda nyamuza ngo ndikadogo ngewe. None urumva kuguhamagara kadogo ari ikibazo. Boss cyaba ari ikibazo kuko abantu bo mwikaritse yanyu baba bubahuka kunyita kadogo. Umuntu ngana nanjye mba nyitwa kadogo. Hanyuma se uramutse ubonye ukwise kadogo wamugira uti? Boss nakubeshye mbese iri nyise kadogo ndamutse nyibonye. Nayirambikaho umuhanda w'uruki yahita yumirwa. Yahita yumirwa. Ngaho se umuhanda w'uruki undambike. Undambikeho. None se boss ushatse kuvuga ko rero wari uri mu mpamagara kadogo. Oya ni ndengeye. Boss nyere ko mukaritasi ngo ni ndengeye ngiye mpite mwereka ibintu mukorera. Karengerwa n'imisi. Boss ngo ndakarengerwa n'imisi. Umva warda amaso ni mbere z'amaso nkubwire. Nemere kukwita izina nshaka. Bitaba ibyo ngibyo ugahita uzi ngo twakwigendera. Numvikana. Boss munyihanganire. Kandi reka nkubwire icyo nari nguhamagariye. Boss mbwira nabitavye ntari. Ngiye kugutuma ku muhanda. Genda ari uburoso, korogate, amasogisi n'amavuta yo kwisiga. Korogate, uburoso, chapati. Chapati nizivuze. Zijya chapati bije mu. Nako ni cake. Turashize none. Noneho bite byawo. Nakubwiye ugenda uzanira uburoso, korogate, amasogisi, amavuta yo kwisiga na kupongera. Ibyo bindi by'amacapati murabijyana he? Sawa boss, mpa amafaranga nari binge kubira. Reba amafaranga aho ku meza ni hari ugenda ubizane kandi sawa. Hano bangu. Kozi bi imisi babaye batera. Mfite umukozi. Yubi mumu. Boss ubwo ngiye gucaho rero. Nyaruka nyiri ubibangu. Korogati. Supposed we have this. Amasogisi. Kupongere kupongere ndabyibuka boss ndabyibuka. N'uburoso. Urabizanaho. Ndabizana boss nta kibazo banza wongere umbwire neza none. Yesu! Uranzanira korogati. Nzanire uburoso. Nzanire amasogisi, amavuta yo kwisiga na kupongera. Sawa. Ubwo ndagura na envelope mbizana. Wewe genda ubizane gusa. Say they wise. Mumu man. Arya boss. Urumbaze ngasanga harasaguka amafaranga wazana na cake. Jesus is Lord. Amafaranga ari busaguke nyaga. Nzakugire nte. Nari bindi mutabishaka. Ariko numvaga byari byo ngiye kuzana nibyo. Mana yanjye dama. Amasa zangwaza umutwe. Azangwaza umutwe. Allo. Ni sawa. Sawa akazi wakagezeho rakugenda ubuzi nibukererweho gatoya. Yubi mumu. Ndabona hari impamvu ziri gutuma nkererwaho gatoya. Nazanye hano umukozi ari sinzi nimba tuzabana n'igihe. Simva boss. Bantumye ibintu bitanu kandi kwibuka bini cya gatanu wakinyibuje. Uretse ndaje nkuvugishe. Sawa. Ndi kwibuka amasogisi nkibuka kupongere, nkibuka n'amavuta yo kwisiga n'uburoso. Kindi ni cya gatanu ni igiki. Ariko sha urabona wowe. Uri butume njya mu kazi? Boss, mbonye nibagiwe cya gatanu ndavuga ati reka nze nkwibutse n'ubundi ni hafi ndahita mbanguka. Cya gatanu. Ariko numvaga ari nk'uburoso. Korogati. Korogati. Boss ntugire ikibazo ntugire ikibazo. Boss kugiye se nari mbizanye. Genda famujyana igeni. Abana ntakireze ku kazo. Ariko sha ibintu wigeze nibiki. Kirikize boss. Ibintu byo kugutuma hagira ngo wagiye mu kabari ibyo nibiki byo. Hase boss akanyu ntumye bigiye kubigira birebe. Ejo ntago nagushatse nk'isaha yose. Nawe bawa hano wagiye. Boss urabona impamvu? Ejo hari ahantu nari nabikije ibikapu byanjye byabaye ngombwa yuko nsubira ejo kubizana.
Biriya nabonye hariya muri salo. Ni biriya wabonye kabisa. Mbodo rero nagutumira atinda. Nigire ku kazi. Ibyo byagutumye ndabireba neza, biriya byose biri hano bitunganye. Urumva akazi ndagakora nugira ikibazo. Umva sha, sisanga wongeye kuzerera. Ibyo kugusigiriza ukasanga wahitaye wigendeye. Ibyo bintu tuzabipfa. Boss ntugire ikibazo ntabwo bizongera, ntabwo bizasubira. Yes man Abudala. Man ni sawa kabisa. Naje kukabona sha man, naje kukabona nubwo byangoye ariko narakabonye ubu nkarimo. Apostle, we have this. Cyane nabonye mu boss mwiza man. Boss wanjye se ko ari inangira aho. Reka ntajya twanyine n'umuntu uraho. No muri turi mu kigero kimwe ntiyanangora birenze ewana usanga nyine twibaniyeho nk'abantu nyine babagara frere ukuntu. Oh man. Mvara mubonye yahansanga kabisa mvara nahita murangira we gusa. Ariko akabarabasha mana akabarabasha byatari. Noneho wenyohereza nimero ze kuri WhatsApp man ndahita nzibona. Sawa bikore vuba. Okay. Niwe bambwira gucuruza se. Funke. Inzu ni yanjye ntugira ikibazo. Wowe urabona uzamutse kuri ako gahanda kazamuka ugahita ugera ahantu ku mizoni aha. Urayizi. Ukigera ku mizoni naho ngaho kabisa. Nahanjye ntugira ikibazo ni iwanjye. Jesus. Jesus is Lord. Oya amafaranga turumvikana uhageze nta kibazo. You think say they wise? Ntabwo turi buruhanye se amafaranga ni si ikibazo. Sawa gira fast. Oya nibyo. Oya ntushakire ku kazi naturushya numvaga ameze nabi ndimo ndataha. Cyane rwose. Tuzabona none se umva hari aho ngiye. Numvaga nameze neza ngiye kubanza yenda nduhukemo gakeya. Sawa. Yes. Wahageze kuri ya mizoni. Sawa reka nze ngufate nta kibazo. Sawa. You can be prosecuted for that. Oh, I love that. Oh my days, you know more worry to me or no. We need to know one more year. Wait a minute. But you will move out. Akwiri mu karitasi aba yagiye. You will move out of this house. Wait a minute. You will move out of this house. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Hey, Jesus. Abimeze Bimeze neza kabisa. ni wowe. Ni njyewe kabisa. Sawa nguno nangazi. Hano hanze se. Nguno tugende mu nzu nta. Ni wanjye. Hariya wambwiye ngo hano wenyine. Wana reka mubwire ko ari iwanjye n'ubundi boss yakagiye. Gemba njye nanga. Iyi nzu kuyibona gutya. Inzu ninjye uyikodesha ninjye uyishyura gutya ibintu byose ndabyipevera. Apostle, we have this. We karibu. Jesus. Oh shit. Jesus is Lord. Boss ihangane ntundaburize pe. Ntundaburize. Ntundi dore wabaye igitanda cyanjye. Ujyamirage. Kanero kumubwira ukuntu bijye kugenda. Sura mukobwa. Turayivugana nyuma. Banza umujyane hanze. Nase boss kubera iki se boss? Banze mujyane hanze. Ahubwo wamujyana mu cyumba se. Banza umujyane hanze biri turayivugana mu nyuma. Nizere ko utari buntetereza ari. Wowe genda nyire bikurikirana. Ngono tubanze tuvugana ho gatoya. None we dore ukuntu ibintu bimeze. Karafure irasabye aka service kandi numvaga ntakanga kukamuha pe. Muri se ko bambwiye ko nta muntu hari uravuye he? We ngwino hano tubanze tumenye icyo Karafure ashaka gukora. Ubundi inzu tunafatanya se Karafure bigenze gute? Umva shaka dona kuzanye muri umwana mwiza. None utangiye kujuzana bakobwa hani wanjye. Nanjye bwaje ntajya mbahazana. So genda mu cyari wanyu cyangwa ure bandukura akazi. Ngira twashobokana. Boss nyihanganira ntabwo bizasubira. Umbere na boss wowe ukaba wari umunyemera?
ahubwo rero icyaba cyiza nimujyane n'uwo mukobwa gucumbikira. Wampaje igikapo kimwe. Atwarwe n'uruzi. Umva se boss. Ariko shana nizi ko wanagiye. Wambiki ibi bikapo se nkaba nshaka rigori hakiri kare.